पाउसदे इंफम उइबमर उइबे पाउ खरा अपडेट तौजरे मेक इन इंडिया पॉलिसी न मरम उइदुने इंडिया की खुलाइसिंग मरगोइना फाइटर जेट सिंग मासिंग वासलकले रिपोर्ट इंडिया की हाना लेजरिबा मरगोइबा वेपन सिस्टम सिंग अदु मतम हेंजिलकलबा अमसुंग अहल ओइसिलकलबा न मदुगी महूत छिननबा इंडिया की एयर फोर्स आर्मी अमसुंग नेवी न मखातना वेपन सिस्टम्स अदु इंपोर्ट तौबा ngamdabadagi lebagasi हेलीकॉप्टर सिंग अमसुंग फाइटर जेट सिंग की अवार्पा मरुकनबगी खुदोंग थिनिंगाई फिल्मदा लेहले अन ऑफिशियल जिना फंगदोगरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सिस्टम सिंग लेबागसदा साबगी थबकता इनोट पिनदब होनबा अदुने इंडिया बु चाइना अमसुंग पाकिस्तान दा गिलेबतना फिरकपा आगे बसिना खुदोंग थिबा तहानदुना लेरे आइना हिरम अदुबो खंगबा ऑफिशियल सिंग हाइरे इंडियन लिसिंग अनि कुंतरुक फावदा हेलीकॉप्टर सिंग साथी न वाटपा मबायुक नारगनी मधुदा सुनातना लिसिंग अनि कुंट्रा फावदा फाइटर जेट चा क्यागे वाटपा मलैरगनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लिसिंग अनि तरागा मरिद चाउना बाइट वाक्तना साक्ति पारखिबा दुकी मतुंग थुनबक मांगना थबक सिंग सेमनबा अमसुंग पौरेन एक्शन चटखिबा अंतनबा मोबाइल फोन सिंग दकी हौरगा फाइटर जेट सिंग फावबगी खुदिमकपो इंडिया दा सागदबनी हाइबा माकी मेक इन इंडिया पॉलिसी हौगी अदुबा मधु सही निफान की मतुंग मलेम की ख्वाइदगी चौबा मिलिटरी हार्डवेयर इंपोर्टर असना हौजिक फावबा लेबाकसिगी मथौ ताबा फंगनबा मफम सिंगदा मतिक चाबा खुलाई सिंग साधरे अमरोमदरा गवर्नमेंट रूल सिंग ना इंपोर्ट सिंग थेंगली प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रोग्राम अदुना मिलिटरी की पोट लेबा अदुगी मौ अदुगी मखा फोना नटगना मधु कदाइदगी लेरिबनो हाबगी मखा फोना चादा कुंट्रा अमसुंग चादा हुंफु युमदा साबा कंपोनेंट सिंग ओइगदबनी हाइबो वाफम थंगे फिल्म मसदा पाकिस्तान अमसुंग चाइना दा हेना चावबा खुदोंग थिबा सिंग लेबाकासिना मायोकना खिबगा मिलिटरी की थौरांग तबगी फिल्म मधु हेना सोक्सिलाकबगी फिल्म लै मरोइना असोन एयर फोर्स लाइबा ताराबदी मधु चाइना ngमखै परिंगदा लांतारकपा ngमंतना पलाइखादा लामी मसिंग अदो सारुगनी हेना इंडिया न मथौ तागनी वरी एसिगिदमक इंडिया की सर्विस होम लेबा ऑफिसर क्यामरोमदा बम्बक न वरी साके इंडिया की मिलिटरी ने डिफेंस आइटम खरा लेबागसिगी मनुंगदगी लेबा हेंगलबसो लेबागसिना हौजिक फॉरवर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सिंग अमसुंग ट्विन इंजिन फाइटर सिंग बा कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म सिंग पथोक्ट्रे मोदी गवर्नमेंट एयर फोर्स बो लेबागसिदा साजबा सिंगल इंजिन फाइटर सिंग खलनबा पांबा मरमदगी मफा लेबा की मैन्युफैक्चरर सिंग दगी फाइटर सिंग लेनरबा की थौरांग सिंग अदु नामसिंदना थामग्रे फिल्म मसी मरुएन एयर फोर्स की साथीबम ओइरी लिसिंगनी कुंट्रा फोबदा इंडियन एयर फोर्स असि चाइना अमसुंग पाकिस्तान अनिबका ताइनरिबा गांगैसे मदिक जाना ngaknadaba मिलिटरी न मथौ ताइ हरबा फाइटर स्क्वाड्रोन इफुगनी थोय अदुदगी यामना हंतना स्क्वाड्रोन कुंट्रा फोबा फारारोय आइन ऑफिशियल असिन हाइगे हाउजिकतगी मतम अदु फोबा एयर फोर्स न स्क्वाड्रोन तरुकलोम अममदा फाइटर जेट तरागा तरुकतगी तरागा निफान फोबा दो नमदर सिन न पतोखलगनी मतम अदुदा मखोयगी पाइबगी पुंसी अरोयबा दु यवरगनी आइन ऑफिशियल अमना हाइगे बेंगलुरु द लेबा लेंगा न मफुएबा डिफेंस मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ISAL न सही अमदा सुमनगे तेजास फाइटर निफान खक्तमक नत्रगना स्क्वाड्रोन तंखाय अमरम साबा ngame अदुबा कंपनी अदुन लिसिंगनी कुंतरुक फाबदा साबा ngambagi कैपेसिटी अदु सरुकनी हेंगदननबा थौरांग तौरी अदुबो मदुसु जिकुएन थोकलेबा लान असिना सप्लाई चेन दा अपन बथोकलेबसिंग अदुगी मरमदगी मतम थेंगथनिंगाई ओइरे मखतरकव अतोप पाउदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फुट कुनगनिफान वांगबा मिटम किलोमीटर 3 सांगबा कर्तव्य 14 दा गेट हांगदोक्रे सेंटर की लुपा को लिसिंग तरागा हमदोई सामरी यंखै की सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट की सरुगोइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गसी इंडिया गेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फेट कुनगनिफा वांगबा मिटम अमा माइखम हांगदोक्रे अमसुंग दिल्ली दा नौना सेमगलबा सेंट्रल बेजा एवेन्यू अदु हांगदोक्रे आउजिंग नौना कर्तव्य फथाइ नंबमिंग थोलबा राष्ट्रपति भवन दगी इंडिया गेट फावगी राजपथ की नकननी भक्ता एगर जामगसुमना अमलोम कॉन्सेंबा लोन सिंग लै सेंट्रल वेस्टा एवेन्यू सांगा गदौरिबा अदुगी थौरांगदा नोंथिल पुंग अनि फावदा मफम अदुगी मनाक्ता लैबा बिल्डिंग कुंट्रादगी मियोय सिंग मफम अदु थादोकनबा ऑर्डर तौके न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पुनबक नोंथिल पुंग मरी फावबा थिंगजलगनी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल MDMC ना ngarang yumsaga sanabita राजपथ फो कर्तव्य फट हाइना नौना ममिंग थोनरबगी वाफम अमा अयाबा पिख्रे कर्तव्य फट हाइना नौना ममिंग थोलबा लंबी अदु हांगथोलदना वांगांगबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया हौजिक लोइलम वाखलोल अदुगी वांगबदा लागले हाइके मांगना अंडमान आइलैंड्स पो नेताजी पोस्ट की ममिंग नौना ममिंग थोनखिबा अमसों रेस कोर्स रोड पो लोक गार्डियन मार्क हाइना ममिंग थोनखिबा अदुसु पनके कर्तव्य फट असि सुमनगी चेक सिंग अमसों नुंगसिंगी लंबी अमनते मफम मस्टम यामना लाकबदा नेताजी की मिदम नेशनल वॉर मेमोरियल अदुना मियाम द फुंगिंग थौना पीगनी हना मांगना हाइके
Masi sumnagi RD architecture adunate masi raspat ki thawai adus hong khrabane. Minister sing amsung officers na kartavya padlan dun hasat pada makoi bo laibagasi ki damak tau kada bathodang atu makoi da ningsinghan gani adamang na makata ki. Ngasi haukiba matam adu akona thaduk lakre amasung tungki damak anok masu amasang le. Loilam ki sakhang kudam diking saw na dragana raspat housing history oikre matam punamaki damak mami adu matat kre aire. Madam Amada King George ki mitam lepto na leram ki mafam adu da housing Netaji ki mitam ama leire Netaji na ulam ki lambi adu ning tamlaba matung di Indiana madura chatpa darapadi masi tongan ba wari mo eram gani adu ba Indiana masagi athoba du kaw thoki an prime minister na aige Netaji ki mitam sanan bagi ton sani marfur lomba grenade adu telangana ki Khamam dagi New Delhi 4 kilometer lising ambaga saduk hompuga manga sangna purang nanava aganana design tabo feet sama sangba saka sama gani fu pan batra kamana puraki mita madu sabda sculptor team amna fong lising kun gataruk sangki UNDP ki development index ta India ki rank amhan taraktuna hausik malem gi sama kuntra gani thoi suba rank dalai kre Human Development Index ta Indian rank amaga muk hantara kre hausik COVID-19 pandemic ki matungda mayam gi oina hantana rakiba ambagi marakta Sama kontra gani thoi suba rank da laikre haukiva gi December lising ani kun kin index ta Indian rank ani antadun lebak sama ga marfu ga mapan gi manungda sama kontra ga mathoi suba da laike index si lebak sing life expectancy education levels amasong living standards ki sang onba mane Indian lising amaga sapat marfu dra da hauna index asi da mathang hantara ke Switzerland Norway amasong Iceland na list asi da makata na makok thange ngasi pong kiva uncertain times Unsettled Lives Cover Report aduna COVID-19 number oina yaw bakudong chadaba kyamok yang sindu dalaki madudam yu begi sakot fasi sahi manga maning hanbo le masong tambangam tabagi global web ambagi warning tauki sahi kontragi manung da han boina global development index asi lisingani kun amasong lisingani kun bathoi da chomding sahi ani lekha taraki aina UN development program aduna lapthoki maduna lebak singi chada marfutra hena sogan ki fiba maduna taglibadi aikoi sigada bamatam dagi hena nganna si Aikoi ning tijada mahi tam kada bawat ki aikoi gi senthok lambi sing hantara ki aibani hana UN development program chief Azim Steiner ki warol palodana pawki agency AFNI ki parameter ahong gi makhada nakoi na miwi kamarum na ufai leita bagi phibam ning bakaiba amasung tunggi mak awabu fokpa haukiba karigino haiba pangbangam gani anamang na haike masi haukiba matung dagi tapna wangkhalaki bagi matung da COVID-19 santok lakiba masong Malim paksan bagi lockdown amathawan kiba aduda gilisingani kunda index asi makharom da kum tharak bahuge maka tarakwa atop pauda Pakistan gi sustainment program gi dama US ki president Biden na $1 million chambi yankai gi F-16 fresh sing pinada ba approve tawgre Pakistan da paikal iba sustainment program gi Biden administration na US $1 million chambi yankai gi F-16 fighter jet sing pinada ba ayaw fikra Ida masih kemari lidana US Congress na thadurak ba serola mada US ke $1 billion sampai yang kai gi mabal oikata ba F-16 plan singasi foreign military dagi yons laga matuna Islamabad ki hojik thengnari ba counter terrorism ki threat singasi mantel tawang amlagada aiba wang oirakle lebagasi Congress na mathau taba certificate sing piraklabanina Defense Security Operation Agency na haukiba yumsaka sinamita mathau taba khulai singadu khosinda kre aire Andak fangliba mating amadi khulai asna kumjali singani taragani panda Donald Trump na lengak lamba matung da hanboy na Pakistan da US na pangba hanboy re matamadu da Trump na Islamabad na terrorism ki bayok tatabag paikadrabadi makhoi khulai amata piroi anala thoki balai ki bane Joe Biden na lengak paraklaba matam da United States government na khangla kre madudi lebagasi ki Congress mi famna Pakistan na makata na makhoi ki lengak kasi mafung pana ngakpak ngamna da bagi damak F-16 ki program asi mathau tare Aujista Pakistan lebagasi US ki counter terrorism ki partner am oina thamna na batawri bane matam sang na US ke mari thamtana policy program kya da sarukya ba loina da tawrak bagi dama United States na sustainment packaging asi US origin platform dagi pikhna bani aina State Department ki spokesperson na fangdora kre US ki Congress na notification amaki matungina Pakistan propose tawrak liva F-16 gi laiba yon pagi wafam asida anova friend asina tawba ngam bathabak sing kulai badi nawai maru ki matang tadi kalisu palakti ana fangdokle Pakistan F-16 laiduna mkhoi gi thabak thorom sin the fighter jet asina mateng panglaga laibak asida thokliba thodok wadok sing laksin bangam gani maramaduna makhata na US government mateng pangna na baso ajar ki lairi bane US ki F-35 fighter jet ta China da sava part jaram le
US की ख्वाइदगी थावांगबा स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 जेट सिंग इंजिन दा चाइनादगी अनऑथोराइज्ड ओइबा मसाकना साबा बैंक मैग्नेट अमा सिनरंबा थेंगनाबदगी US पेंटागन अनुवा F-35 जेट सिंग लौबा लेबख्रे एयरक्राफ्ट अदु साबा लॉकहीड मार्टिन जेट अदु इंजिन दा चाइनाना साबा पार्ट अमा सिनरंबा थेंगनाकी आइना US डिफेंस डिपार्टमेंट अमसोंग कंपनी अदुना जुमसागस नमित हाइके F-35 अदुगी टार्बोमेसिन पंपसिंग अदुदा मैग्नेट सिंग अदुदा सिनकिबा एलोय अमा चाइनादा साबनी अन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एजेंसी अदुन अगस्त तारागा मफंदा F-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस ता नोटिफाई तौकी एन ऑफिस अदुगी वागांगलोय रुसेल गोयमेकना स्टेटमेंट अमददी हिल धाइके F-35 प्रोग्राम की स्पेशलिटी मॉडल सिंग की मतंग दा डिफेंस रेगुलेशन सिंग चपचा नंगना बदौवा 35 एयरक्राफ्ट अदु लौबदा प्रोग्राम ऑफिशियल मतम खरा लेबख्रे लान की थाक वांगना लेरबा फाइटर प्लेन अदु लॉकहीड मार्टिन साराबसु टार्बोमेसिन अदुदी होनी वेल फथोगे लॉकहीड की तोप स्टेटमेंट अदु की मतुंगिना हेनीवेल दा टार्बोमेसिन अदु की दमुता मखोय की अहुसुबा मारोल की सप्लायर सिंग के मनुंगदगी अमना मखोयना चाइना दगी लौबा एलोय सिने अमसुंग बदु यूनाइटेड स्टेट्स दा कोना मैग्नेटाइज तवी अना नोटिफाई तवी अना दी हिल ना हाइके पीबा मदुगी सेक्शन वा ओइना सेक्शन बुक ओइना एफ फाइटर सिंग अदु पीबदा मतम खरा लेबले अन स्टेटमेंट अदुन हाइके अमसुंग मैग्नेट अदुन अरुबा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन उखिबना तगना फंखिबा लेते अमसुंग मरमदन मदु सिनबदा F-35 फाइटर फ्रेंसिंग सेफ्टी की वथोक सिंग लेते अन मखा ताकी मखा तरकवा अतोप पाउदा यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन दा थोंखरे $1 बिलियन अनी की मिलिटरी मातेंग लाउथोखरे ममांग दा करीमत लाउथोकपा तौदना यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ngasi यूक्रेन के कैपिटल किप दा थोंखरे माना यूक्रेन अमसो अतै रूसिया की ट्रेड में नरिबा यूरोपियन लेबाक सिंग गिदमक $1 बिलियन अनी की अनोवा मिलिटरी मातेंग लाउथोखरे यूक्रेन की सीनियर ऑफिशियल सिंग उनबदा ब्लिंकन दा यूक्रेन अमसो रूसिया की ट्रेड में होनबा नेटो की मेंबर सिंग यावना जुमलोनबा लेबाक तारागनी पान $1 बिलियन अनी की मिलिटरी मातेंग पिनदबकी वाफम फोंदोखे मातेंग असे कांग्रेस की अप्रूवल लौगदबदी वाली अदुबो सोइनन फंगलगदबा मातेंग असदा $1 बिलियन अमदे यूक्रेन की वैगनी अदुगा लेमहौरिबा अदुना अल्बानिया बोस्निया बल्गेरिया क्रोएशिया चेक रिपब्लिक एस्टोनिया जॉर्जिया ग्रीस कोसोवो लाटविया लिथुआनिया मोल्डोवा मॉन्टेनेग्रो नॉर्थ मैसेडोनिया पोलैंड रोमानिया स्लोवाकिया अमसोंग स्लोवेनिया की मरकता येनगनी आना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फोंदोके बिगदरुबा मतेंग असिना नेटो के हेना मिलिटरी की अफुनबो फुरक्तना रूसिया की इथिलमदि लांदारकपदि ngathoknadaba honabada mateng oigani mateng lauthoribasina यूक्रेन की डेमोक्रेसी मनिंग मखा तंबा लोइनना अत येलाई अमदि पार्टनर सिंगी निंखा तंबा बो योखतखनी आनि यूनाइटेड स्टेट्स ना वासकपा अदु अमुखन उथोकली आनि डिपार्टमेंट हाइके यूनाइटेड स्टेट्स की FMF फॉरेन मिलिटरी फाइनेंसिंग असिगी मखादा यूएस ना साबा लान की खुलाई लेननबगी आयाबा पिरे अदुबो अनबा मतमदा लेगदोरबा लेपाक अदुगी दरकार ओइबगी मतुंगिना तवल्ले यूएस ना नोबा सेल थादरिबा असि ngasi अंगनबदा जर्मनी की रामतिन द पांगतोप कॉन्फ्रेंस अमदा यूएस की डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन असि यूक्रेन खक्तगी होइना चौबा खुलाई अबनेशन अमसुंग आर्म व्हीकल सिंगदमकता $1 मिलियन सागुत चाट्रुक कंप्यूटर मंगागी पैकेज अमा लाउथोखरबा मतुंगदने नैन्सी पेलोसी की मतुंगदा अतोप यूएस डेलीगेशन टीम अमा ताइवान दा लाक्तुनि यंगसिनग्रे मसा मरोम तुम लेंगक चरिबा इथत लेबाक ताइवान का युंगलोनबता लेरिबा चीना अनी की मरकता यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दा लागलंबगा मरी लेना लेबाक अनी की मरकता साउनों खनबा थोंगलिंगे तंजा असिदा अतोप यूएस कांग्रेसमैन डेलीगेशन की टीम अमा अमुक खना ताइवान दा लाक्तुना यंगसिन खोंगचत चटकरे हाइरे यूएस के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी सही असी अगस्त थागी अंगन बसरुकता ताइवान दा लाक्तुना यंगसिन लमलबगी मतोंगदा हंदक नौना लाकली यूएस विजिटर सिंह असना ताइवान के ऑफिशियल सिंह उनदुना वरी साबगी थबक चथगी आइरे मसिगी सबचाब रेस्पॉन्स पीरदुना चिन्हाना ताइवान इटलेबाक असिदा अहिनबा मिलिटरी हरासमेंट वारशिप सिंह थाजिनबा वार प्लेन अमदि ड्रोन सिंह नमित खुदिंगी ओइना आइलैंड लेबाक असिदा पाइसनबगी थबक लेपतना चथरे फ्लोरिडा डेमोक्रेट स्टेफन मार्ट फीना लुसिंगबा डेलीगेशन की टीम अदुना ngasi ayuk ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन को उनदुना चिन्हाना ताइवान के मथकता अकनबा डिप्लोमेटिक प्रेशर पीबगा लोइनना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमदुदा सरुक यादना बकियान खंगलखिबगी मतंग तकुमना खन्ना नैनाके हिरमसिंग मरी लेना ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन फोंदोरकपदा मखोइना मखा ताना चिन्हाना पिरकपा ट्रेसिंग दा निखनबा तौररोय हाउजिदे यूएस कांग्रेस की माइकेदगी सबचाना ताइवान की दमक लेपलबा मतम मसिदा कैदोंनुंदा चिना दा कोक नोलरोय हाइबा वफम फोंदोके
Mana makatana fongdoki bada sinana pirakliba akiyakang amade pressure kaya asida Taiwan na ninghan banate makoy na matam pumbada Taiwan ki democratic institution amasong ponsi mayang asibong aksen do na lebak ngakani Taiwan na kidung tung handu na siya loy haiki President ki wafang bada delegate team ki lusing ba marfi na makatana fongdoki bada Taiwan International Organization kudimagta yamna chawthong na saruya agada bane Taiwan na sijo international community ki responsible member amani habado malam gi lepak sin khan gada bani barwena public health issue international participate na singba hek khudong chawa phangba ka saruya agada bani ana marfi na makata ke Ukraine ki force na Kharkiv manakta Russian occupied toriba settlement khara recapture tawangam le Ukraine ki lamis na Kharkiv manak na leiba Russian occupied toriba settlement khara recapture tawangam le ana official report amaki matungina phangtok le Ukraine ki awang nongpok thangba Kharkiv region daliba settlement ado Russia na occupied tawdon la rakibani adaba Ukraine ki lami sina chathagiba counter offensive amada settlement ado recapture tawbangam kibani haire saliba sayula sida Kharkiv region da soknariba lan asida ki apaba pautawa fangle ane Ukraine ki President Volodymyr Zelensky na phangdokli President Zelensky na nongti namit khudingi wena piba warol amada haire bade Ukraine ki lami sina recapture tawkraba settlement singadu maming mathana singba phangdokpagi matam chadre Ukraine ki financing mafam adu da amuk hana yung bahau kre hairi handa ki nabit khane ki matam asida Ukraine ki force na Kharkiv region da mai fak pisang hanggalang le adu ba Ukraine ki force na landa mai fak ngam ki ba adu ki official oiba chap chapa overall difang dok dre au ki ba saul da ki horga Ukraine ki lan mis na lewak asigi kha thang ba lamdam ki saruk da counter offensive jathar ki bada village kya amari capture to ngam le haina claim taw ki bane February kun gamari da Russia na Ukraine da landa sin ba hauki badagi Kharkiv region da to occupied tawdun hala ki bane Ukraine ki weda Kharkiv city asi khwaidagi chawbada ani suwa leiba galoina bomb attack toina sathaba ki thaudok sing leire bane Margasida Ukraine ki Zaporizhia nuclear power plant ki akoibada akan bomong da khothokna bagi thaudok sing chathari haire Ukraine nadi Zaporizhia ki nuclear power plant adu disaster toktana ba thingjilaba yai habagi warning tawba laikhrabane Ukraine Armed Force ki General Staff na phongdo ki bada plan asigi marak nak na bada leiba community khara da yamna kan khuthong na bagi thawng chathari hauge bapung kun mari ki matam asigi manung da sunakal anima ki wana tank mortar amadi jet artillery ne singba sin adu na khuthong na bagi thawdok sing chathari Russian Force na Zapor yezege nak nak na ba Nikopol town rocket mari da khanna kapsin do attack tawrakhi aina area adu ki resident Governor Valentin Rezhny Senko na phongdorakli Russia ki lamina sa tharki ba rocket attack adu da Yumamadi building taraga matoi yana amanga ta thokre aire Nagala maromdana Russia ka asit pa mari laitana ba misang Belarus na Poland ki border da military exercise sa ukre Belarus na Poland ki border ka naknaba masigi city press capital mengs amasung northeast region PTX da military exercise sa ure ana sawol sinubite defense ministry na phangdokre Russia ka asit pa mari laina ba misang leba ka maoriba Belarus na hairi matude Ukraine ki border da ki supnagi mal kulom tamak lapna amasung Poland ki supnagi mal taruklom lapna pang thokleba military exercise adu da yekna ba matam khara ki wena pasin khraba lam liberate to bagi thong sa tabag loina na border region sing abugana control to bagi thong sa thagane sahi asi ki agan ba saruk da Ukraine da landa ki bagi khongthang adu bo asumba khongthang mo hoina da bagi dabakta Russia ki president Vladimir Putin na su manaba hoi wata sing sinaki bagi loina na Magi troops sing lan ki damak da thadring ki mamang da border ga nakna na war game sing pang thoki bane NATO lebaks na Belarus ki border sing nakna na haibadi alliance asigi member sing wariba Poland Lithuania amasung Latvia da lambi marangkai na pasilapa gi matang da tha kaya sup na complaint taw ki amadi madugi pagum ona Belarus masagi military exercise kansilan ki Belarusian defense ministry na hai ki madudi September taraga mari forward sathaga doriba military exercising adu da nam na martial law chanhan ba amri yekna ba amasung illegal armed force fencing illegal armed formation sing tingna bagi thawong sing chathagani local media report ki matung ni exercise adu da military personnel lising tare chamanga armed vehicle sani hompu amasung aircraft amadi helicopter kunthrarom na sarukya gani defense ministry ki matung ni exercise adu da sarukya ri drop sing amasung military equipment ki level adu na makoi bo OSCE guidelines sing makada notice pi bagi matau tahan gide makata rakwa atop pauda helicopter kun gamafan plane taraga mathoi percent sanifan jangkai sinadon lamai laksina bahwanare targi ki khatang basaruk da fighter sina sathira ba lamai amamuthana na bahwanarakwa sagol sinamita na bindini sujin kibaga loinana miyoi lising amahena sahaga da bambafam sing da hongtho angre lamai sakpa du yum sakasuna bitaleba kasigi Mediterranean coastal province marsin ki
Golnar district hauraki amasung madu akan banoksin ahumbadagi naknaba district Selifkia ki mafam karata sandoki tarki ki Disaster and Management Agency AFAD ki matungina sathi raba lamaya du muthan na bahwana bada yam da water dropping kunga mafan plan taraga mathoi sinabak loinana parcel chanipa jangkhai deploy tawke makadarak wa atopa Manipur gi pauda Manipur India rom da gi nga posilap gi sang tangkai handagre Myanmar na bahut singre Myanmar da gi food safety gi kanglon ngak na posilap nga sing lengang dam yam da bizare Taurem Beswazet Manipur India rom da gi nga posilap gi sang tangkai ambahian handagre Madugi Mota Housing na Myanmar rom da gi food safety and standard yakit kanglon amba fawa ngak na posilap nga na bahut singre posilagli banga gi polam sing asida kari chemical sing jawi aksang sokningai oibra haiba ama fawa lengak ni yang sindana asingamba makal gi nga asimiyam da pizari Infal nga kaklagi jonba ragumani kawami amana pause asida hai India rom dagi pusilak nga singasi madam siali maduna miyam da sabada hangkoi na bafogi adoba Myanmar rom dagi pusilak nga makal punambak manam sendi amasung Manipur pangbak nga ki mahuk aduga habet manai maduna maram oraga miyam na Myanmar dagi nga asi yamna pamna sanai mana makatan hai ki ko adigi ngak liba mana India rom dagi parak pamakal khode magi nga singasi maram pui siemba matamda marum da yamna wali maram maduna Miyam na India rom dagi nga asipam na bagi sang hantaraki adukan Myanmar rom dagi pusilap nga makal kudimbag marum amafaw batheng na de masikam taw na marum puhan ribano ay basimadi angak pamo ayre nga marum puhan da bahay basi Myanmar rom gi kangpuna makalamagi teknologi na dagan hidak ama soy na sinaram gani adukan mahidak sing adu kari karino ay ba ay ko na kang pangamde maruay na mapalibag dagi India da sana tak na nabaposay sing pusilap pada food safety and standard yaki kanglon matungin na soy na test taw kadabani adobo Harbet testing adu ama pawa tau tanam yam da ngapi jai. Nga jam na chapa Manipur da tangai fadana mafa lebak dagi nga fusin hangi haivatara gadi lebak ani gi marak di yanaba ama gi makada license pina gadabade. Harba license sing adu painara patung da pusila nga sing adu food safety gi laboratory amada ningthi na test tauraga. Silvura haksang suk traba nga ni haibatu ta kadabane. Madugal loidan da lengak tu lora yaba makal gi tax ningthi na kahan gadabani. Harba sing asi ama pawa tau de. Idek dek panga oivani na miyam su adum pam na sanai adu baksang da mangingai oiva polum kari yauri bagi haibatu di kana amatana wang oina hang na de ai koi gi puhri dagi phaba nga gumna miyam na sanai aroi da content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri ba puna mapadaga jari channel sin adom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloina na like and share to busuka wi ko namak po amakhanna thaga jari